Урматтуу Ош, Жалал-Абад областынын тургундары, Өзгөн, Каракулжа район тургундары, эгер сиздер үйүңүздөрдү мына ушундай сапаттуу кылып жасатам десеңиздер, агабыз фасадный фирмада иштеген агаларыбызга байланышасыздар. Ушундай сапаттуу кылып үйүңүздөрдү кооз кылып жасап беришет. Андыктан байланышыңыздар, эгер кимде ким байтуудан деп байланса, 100 квадратына 5 квадрат бөлөкө акция кылып берет балдар. Андыктан өзүңүздөр да көрүп, ушундай сапаттуу, мыкты деңгээлде жасаган агаларыбызга үйүңүздөрдү ушундай кылып кооз кылып жасатсаңыздар болот балдар. Экранга WhatsApp связь номерин калтырып коебуз, байланыша бересиздер. Андыктан ушул видеого дагы колдоо иретинде бирден лайктан басып коюңуздар. Бардык усталардын акысы, бардык ушул материалдар усталардан кетет балдар. Сиздерден болгону үйдү көрсөтсөңүздөр болот балдар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер жана байтуу канал катталуучулары. Бүгүн 3 сентябрь 2023 жыл туугандар. Биз Өзгөн мал базарындабыз, жылык базарда. Буюрса жылык базардан чабар аттарды, өспүрүмдөрдү, рабочий аттарды көрсөтөбүз. Видеону аяғына чейин биз менен чогуу болуп назар салып Азыр катар көрөлү. Кайсыл ат бабыл тат кет? Налбы? Мына аттар. Оона киши турат, ак кепти. Налбы мына? Мамайда. Канча өрөт? 150 миңден? 150 миң сомдон 2 миң сом коюп бер деп сурап атат экен азыр. Налат бабыл тат кет. Мына. Жактарын үстүлөрүн көрсөтүп койлу. 150 миңден 2 миң сом коюп бер деп сурап атат экен. Абдулака оттон алып атат да. Дадыл экен бирокчу сон. Büyüyeceğim ekipten sen fayda. Koyup ver de olur. Bayıt olur. Çekirdeğin göre öyle. Atladı. Kaşka kança gel kaşka? Ha, 180 değil mi? 180 bin derdir. Gör otan değil. Kaşkanı. Şimdi görten değil. Kaç gün var? 130 bin son. Yaşıca. İlk Asya atın. 130 bin son değil. Neler var ka? İşi var. Ulağa da lezzetli. İşine de ulağına da lezzetli. Dubayına var. 130 bin son. Yaxşı var. Hem çoğalsa da ortadan görelim. İlk haftalığı var. Aslanım. Kaç oldu sakın? 170. 170 bin son. Şartın artık. 170 bin son. Ortadan. Yaş ballar. Yaşlar dedi Allah. Bazıları. Perron konçamaysa gitti o. At kança gene ka? 250. 250 bin son. Yaşıca. Dıştı. Dıştıken 250 bin son detmiştim. Ha. Paradasçı. Karabayırlı özünden. Dençkultar qanday ekan? Yaxşı. Taza. Qayerdiki? Aravandık ekan onda. Boyu qancha chiqadi? 168. 168 bir ekan janolardan. Nomer aytib qo'ysiz bu? 778 82 89 11. WhatsApp'ta var ha? Görüyoruz. Hatta biz gösterken hareket kılaylı. Malumatını verip arkasında gösterip koydu. Kaç çekene kadar? 150 tamam. 150. Yaşlıca. İkası. Neler var? İşi yürü var. İşi yürü var dedi. 150 bin insan dedi lan. 122. Ne lan? Yaşlıca. Kaç oldu ki? İkası. 122 bin insan var. Alın. Ha, kette.
122 ming so'mga olibdir. Nat qancha ekan aka? Tapmayla olur. Tapmayla o'yla. Vau. Qancha ekan aka? Al, bas, bavulga sotildi-ku. Nishol bu. Sana bavul vaqtida. Minik ketib qoldi. Aytgan yo'q. Assalomu alaykum. Transport sekin o'z. Qancha ekan aka? 150 ming so'm. Jashircha. Ekasiyat 150 ming so'm deydi. Yaxshi. To'g'ri. Kunan bak ha. Qancha o'tasiz? 120 ming so'm kunan. Kunan kimda? Assalomu alaykum. Siz yaxshi? Bunlar gezek o'spirimlar kelib qoldi. Biz aqlin o'spirimlardan ko'raylik. Bugun qanday yo'l o'tayotgan? O'spirimlardan ko'ramiz qanday yo'l o'tadi bugun. O'spirim qancha ekan? Olmaz. 75 ming so'm. Jashircha. Kunan bo'ldi. 75 ming so'm keyin bor ekan kunan. Aqlin o'spirimdan so'raylik. O'spirimlar o'ta azayib ketdi negadir. Buni o'spirim qancha ekan aka? Qancha o'tasiz? 90 ming so'm. Jashircha. Kunan mı? Kunan ne? 90 ming so'm. Qancha olib qo'ydingiz? 78 ming so'm berib o'tgan. Kunan mı? Kunanga 78 ming so'mga berdi. Berbaytadi. Assalomu alaykum. Qancha o'tasiz o'spirimni? 170. 170 ming so'm. Yash qancha qoldi? Kunan ekan. 170 ming so'm. Çolpaklaştı. Ha. Ne soğuk tazalık yakları? Fazla. Paradası? Arabası karaba erim. Özün çocuklardan ha? Çolpaklaştı diken. Yaxşı, sodan versin. 170 ming so'm deydi. Ekranda bizim nomerga baylansanglar, nomerlerini bereriz. So'raganlarga. Buna qara jiltir aytib qo'y, qarani ko'raylik, qancha ekan. Atış sekin. Qancha dedi? 85 ming so'm berdim deydi. Berdi qo'ydi. Az söyleş olsun. Qaran tapaychi. Qara qancha ekan aka? 130 ming so'm. Jashircha. Kaltatay ekan to'g'ri. 130 ming so'm dedi. Baytova. Ha. Paradascha. Polsha aralash. Atası Polsha, denesi Qarabağ deydi. Yaxshi narsa ekan. Qayerda adres? Qizilto'da ekan o'zi. Nomer aytamizmi? 770 43 72 65. Baylanışıyorlar. Özpürümler. Özpürüm so'raganlar. Tay qancha ekan aka? 100 ming so'm. Jashircha. Poltarashka. Kaltatay ekan. Parodasi? Eskiler. Özün parodadan deydi. 100 ming so'm. Qayerdiki adres? Noqatdan tutanlardan. Yaxshi. Nomer aytamizmi? 53 menen 56 42 ha? 42 ekan tutanlardan. Qanchaga musarqish? O'zimlar. Asas aytib qo'ying. Negizi bu dadil ekan. Qarata qancha ekan aka? 150 ming so'm. Jashircha. Yil yash bo'ldi deydi. Ha. Katta tay. Parodasi aka? Paradası bilmem. Taşlar tutmayız. Negizi yaxshi ekan? Buyuk. Güzel. Hatta direkt tutma. Ne alıngan okşaydı. Alındı bak ha? Kaç oldu? 114 bin so'mga alındı. 114 ga alındı. No, 82 bin so'mga alındı dedi. Hayda, ben satan dedi. 82'ye satın. Esepten aldım. Kaç ekan ataka? 114.
110 ming so'm. Chashkicha. Üçte. İşi var mı? İşi var deydi. 110 ming so'm deydi. Sevkamsan ol siz hakem so'lu. Naat qancha ekan? 100 ming so'm. Chashkicha. 84'e satıldı. Ha, 84'e ketdi. 84'e ketdi deydi. Satılib ketdi. Qancha? 82. 82'ye. 82'ye. 82 ming so'mga satılib ketdi. Bası var, жақсы нәрселер. Bası var. Алайқұдан келділер. Алайқұн аты. Ойталда. Алайқұнның Ойталынан келген ат екен. Жаңасы. Ал жақта еме тоғда басып жүріп, біраз шиыр алған атты. Allah'ın öpümüyle falan. Jalan betтерде басат та. Бетті сатты, ошаны айтамын. Неме деген жайлосы бар. Азық деген. Ақбоз, ошолорда жүрген ат та. Азық, ақбоз. Жайлода жүрген ат екен да. Жақсы, алған адамға насip қылсын. Ат қанша екен? 130. 100. Жашы. Жаңасы. İşi var mı? İşi. İşi. Araba koş ayda öyle mi? Araba koş ayda öyle mi? Araba koş ayda öyle mi? 100 ming so'm. Valla arı uzun. Çıraylı. Qancha ekan? Qancha dota sava? Harpayla oyla. Qancha ekan ton? 80 ming so'm. Jashicha. Xunan ekan. 80 ming so'm deydi. Qancha berdi? 65 ming so'm berdi. Meni yurib qo'shna quvul ha. Masal qarab yur. Yaxshi. Sodаңы bersin. Tuğanlar. Shunday. Kanalga qatqalalıklar qatalып, қолдар ретінде байтуға. Ушул видеоға birden лайктан басып qo'yinglar. Bugun biz Özgön жылқы базарынан жылқыларды, чабараттарды, өспірімдерді көрсөткөн аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий алыңыздар. Каналга катталып жатыңыздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.